la baholi yilo ba sizobukela nanka amalunga amasha sengiya ngasekugcineni nje bo comrade asingesabi mabo negayigayi ezizojoin iIFP asibavunela umnyango bangene sisebenze ngoba sifuna iqembu leIFP likhule lizokhula iqembu leIFP kungabibikho abantu abangenayo ngifisa bangazitha ukubonga bangazitha ukhona laba bakhuluma labanyanyisa laba bakhuluma lanya wena kuzala wethumo awutshele nami thumo sukanda bani yokhuluma lophongo angana nothi nimele nje la ngoba idala chaos into ebalulekile bo comrade ubunye ngeke bo comrade siwine uma siyinhlakanhlaka ngeke siwine siyacela ukuthi bonke labo comrade bala ophongolo bemukeleni-ke basebenza iqembu bonke labo comrade abasuka olundi yikho ngithe iyingi zonke azibe khona bemukeleni idubazana labo comrade abasuka kwaNongoma mama Mtshali noSokotshani bemukeleni laba basuka eMzinyathi naseMthonjane ngizoxhumana nabaholi bakhona kuzohamba mina ngidrive ngiyoxhumana nabo ukuthi nampa sebeyinkatha ukuze sibeyinkatha ebumbene ngakho-ke siyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi ubunye sibeke phambili nemukelekileke phohloza bebekubuza ku-social media ukuthi uyaphi impendulo-ke sebenayo ukuthi uze enkatheni ubuzungu wa-JMK akugeneli kunabantu abangakafiki hlangothi okusofa sibalande kunabantu abasahlezi ku-NFP abangaboni ukuthi indlu iyasha first balande kunabantu abaka-MK ofuna sibalande kunabantu abaka-EFF ofuna sibalande ngakho-ke uhambo lusaqhubeka amandla lapha indlovu siyabonga amandla comrade asibonga kakhulu Mashobane ngomsebenzi osuwenzile okungumsebenzi ukusikhulisa ngemvelaphi iIFP nokusamukelela amalunga amasha ukuze singaphambani ne-entertainment abaculi ngizocela ilungu lomhlahlandlela umfowethu uMasande uMavuso la ngakhona sondele azokwenza amazwi okubonga emva kwakhe nje uyalandela uComrade uMlipa uzovala ngomkhuleko bese sidedela uDJ aqhubeke afake abaculi ngithokoza Viva Bulawayo viva ubani Sihole angibonge kakhulu kubaba uNhlangothi ngibingelele bonke abaholi ngizothatha ngibingelele imeya zonke ku-district yethu ngibingelele iyingi zonke ku-district yethu ngamalungu e-national councillor onke namakhansela onke aqhamuka ku-district yethu ngiyabonga kakhulu ukuthi ngicoshe nje lethuba lokubongela abahlali basophongolo kini nonke baholi
ngingakhohlwa ukubonga kakhulu kubaba uMashobane. uMashobane sibonga okungathuliswa.